koirali bageli abene abono maragoba na chire koligeli stadium mugaiga ngakibakubanga esengenche president yense umuske Dr. William Ruto na kalemambiga akalegaiga wocha samangana Nyota program ase abasaya baito miaka 19 mpaka 25 na 29 asibaja kwa uchibesi cyo wansire biashara kire ward nebwate abasaya 85 igo gusiyoka nekiri wisatu na 500 abantu aba baje kwa umambia shilingi 25,000 kiroyomo nabo igo ine fesi ntanga ne fesi ya kabire 25,000 igo 50,000 banse okore biashara kibesechi nkonyara bali ko bundiswa ngakiba gukora ngakiba konyara gukora biashara na kirojo igo dadanga ki abayibuli bana bali baje kwa ukibesechi abasani na amogocha na inmobe keroli ngabayiru kibesa mbabasa kwa ukibesa bansi kunyura amarwe mambyaye osina ende kero bayiru kibesechi umundarenga ngakiyako akorosi umukungu okabere kibesechi neje biashara igo Mr. President etokumukaribisha Kisii like another part of the country is the president of the country karibu torolenga kitokonya abantu baito ese kibesa kiri eserikali kuru kibesechi ne serikali ya Kenya na World Bank na chichi kwena igo mambia abantu balegaiga Kisii County Nyamira na Omabay ebichana bire 7,000 na bawacha kwegwa chibeseji tento expected mambia lazima kwa ndege tieke ikiana tebeto aina ne milioni 500 chokoro sege tieke igo nto expected nga mambia na kwa ndege rege tieke sechi milioni 500 arule na daraja mbili 900 million daraja nini Nyambera na Chiroro na rolire egasi yansire contract na eroro 350 million chipara chanya nchwaga nchaba advertised attend I think ko igurwere anata 400 million to expecting akina na kwa rigor ye flyover na mo wallet igo close to chibillion ibere nenu soiga mambintu expected confirm nango chiango to alegasi itangani gasira kolekana amangana siasa baadaye